Ош бул даамдардын шаары. Эгер Ошко келсеңиз ачка калбайсыз. Бүгүн биз Оштун бир четинен экинчи четине чейин айланып, оштуктар кайсыл жерден тамактанган болсо, ошол жерлердин тамактарын даамдап көрөбүз. Азыр болсо майда мантыга барабыз. Канча жылдан бери сатасыз майда мантыны? Кимден үйрөнгөнсүз? Mana 9 may kelsa 34 yil bo'ladi. Bizdan qancha oldinam satishgan da. Bilmayman turasini aytsam. Майда манты менен обычный мантынын айырмасы кандай болот эже? Даамы же? Ayirmasi bor. Quruq kartoshkada bo'lsa ham ayirmasi bo'ylakchada. Qiyin o'g'lim kartoshka, xamiriga tuz, suv ele обычный. O, обычныйlar. Mehrga qarab qiladi-da bolam. Adam o'zi harakat qilsa, jashnaqa bo'lib chiqaveradi. Görünüşü öte sonun eкен. Azır jep görüp baha berебиз. Birinci damı jeyilgende öte bir jakşı dam menен келип атат. Майлуу bir son dam менен. İçinde kartoşka, piyaz, üstüne жашылча жемиштерди салат түрүндө коюп коет экен. Жука болгон үчүн өзүнчө майда мант деп айтылып калабы билбейм. Өтө сонун дам экен. Көргөнүңөрдөй, майда манттын бирөөсүн калтырбай жеп койдук. Өтө сонун деңгээлде экен. Эже майда мантыңыз сонун болуп тур. Биз азыр жеген бир порция тамак канча болот мисалы келгендерге азыр? 100 so'm. Ооба. Bir bo'lsa 100 so'm, 150 so'mda. Ооба. Байкаганыңыздардай бул жердеги майда манты бир порциясы болгону 100 сом. Ошого оштуктар жана Ошко келген конокторду ушул жерге келип майда манты жеп кетүүгө чакырабыз. Эгер Ошко келсеңиз, ютанзаны сөзсүз жеп көрүңүз. Бул тамак оштуктар ичинде абдан популярдуу. Кээде аны студенттер тамагы деп да атап коюшат. Бул тамак Ошко кантип келип калганын сурап көрөлү. 9 yıldan beri şu yerde yutansa satan. O'zim shu yerda cho'ngayganman, kichkinakay vaqtimda. Bu yutanzani meni cho'ng otamlar, akakalari bilan shu 30-narigi iqlimdan 20-iqlimda boshlarida Qashqarga Uyg'urga o'tishganda, o'sha yerdan shu uyg'urskiy blyuda uyranib, cho'ng unaqa gramga ham tortilmasdi u vaqtlarda. Yegan odamlar biladi-da buni-chi. O'sha bir jeb ko'rgan odam jaqib qolsa qayra kelishadi. Endi bu halol onaqa естественный produksiyada qilinadi-da, naturalniy qaymoqda qilinadi, sarimoy ozgina qo'shiladi, toza sarimoyda qilinadi. O'zi yoqtirmasa olmay qo'yadi. Klient yo'qoladi-da. Soat 9:30-10larda chiqamiz. Kechgacha tugatib, buni dakasa tugatish kerak. Svejiy olib kelish kerak-da elga. Yutanzanın bası qancha? 100 so'm. Daza shu ko'chada sotganlar 120 dan daq sotishyapti. O'sha основной домашний toza qaymoqda bo'ladi. Toza qaymoq, un, tuz, o'sha xamirga un ketadi. Sizlar neler var? Sarimoy, ozroq sarimoy qo'shiladi, toza sarimoy. Boshqa joylarda ko'rgansizmi buni? O'zbekistondan, boshqa oblastlardan? Yo'q, O'zbekistonda ham yo'q, boshqa oblastlarda yo'q. Aka qanchadan beri olib turasiz? Yoshligimdan beri shu yoqqa kelib olib ketaman. Atayin kelib. Jama shirin tandu, qaymoqli sonu. Mening ko'chib kelganimga 7 yil bo'ldi. 7 yildan beri shu yerda nabit qilaman. Eng bir yaxshi qaymoqdi. Onun üstüge jasagan jeri dağı akkuratnik. Dünya boyunca jep ketishini kalayım men. Жақшаяр. Что ең ширин етіңіз осы жерде. Мен 16 жастан ошол именно ошол немени жеп атам. Атасы базарда жүргөн, а баласы бияктан чыгып пешком кеткен. Атасы прямой базарга барган. Коноктор келсин. Биз ошто эми адамдар гостеприимный. Сиз ютанза тамагын жеп көргөн белеңиз. Жеп көргөн болсоңуз оюңузду бөлүшүп кетиңиз. Оштогу майда манты, ютанза тамактарын жеп көрдүк. Эми жеңилирээк нокот тамагын жеп көрсөк. Бул жерде адамдардын айтышы боюнча эң номер 1 нокот ушул жерде экен. Кандайсыздар? Масалан, келиңиздер, кандайсыздар? Жаштар, иштер болта. Сиздерде нокот кылынабы? Ооба, бизде нокот кылынат. Ооба, 35 жылдан бери жашайбыз ушул жерде, городской больницанын алдында.
Bu noqotga keladigan bo'lsak, bu ko'pchilikning yaxshiligini eslatadigan tamoq. Ayniqsa o'shol shu yerda o'qib ketgan mediklar, militsiyalarda atayin kelishadi. Bu 35 yildan beri jasoratgan tomog'imizdan atamning do'sti Samarqandda o'shol kishi o'rgatib ketgan. Biz o'shani qilib, 35 yildan beri odamlar xursand qilib, ne только oshtoqlar, oshtoq kelgan mehmonlarni, turistlarni o'shalar keladi. Ko'pchilik noqotda hozir nut deb, boshqa tomoqlarda ham aytishadi. Но основной bizda o'shal gramniy tomog'imiz noqot. Odam yaxshi ko'rgan tomog'ini yaxshi jasad deydi-da. Eng glavnisi chistota, o'shani qilsangiz, chista dusha qo'rqmaysiz-da, ishchansan. Hozir siz aytib atgandan keyin biz noqotni jegimiz o'tib kelib ketdi. Endi bizga bir porsiya noqot berib qo'ysangiz. Bo'laveradi, hozir sal beram, chiroyli qilib sal beram. Анда эмесе номер 1 noqotni jeb ko'reli. Өтө даамдуу экен. Байкаганыңардай эле бир порция noqottu бир паста эле жеп койдук. Бул өтө сонун деңгээлде, өтө номер 1 дегени чын экен. Даамы да өтө ширин, даамдуу экен. Азыр барып bir porsiya noqot qancha so'm ekanini so'rab ko'raylik. Aka biz jeb ko'rdik. Noqotingiz 10dan 10ga baho qo'yamiz. O'ta damdor shirin ekan. Endi bir porsiya noqot qancha bo'lganini aytib ketsangiz. Bir porsiya 120 so'm, o'lchami 80 so'm. O'shalday sena bizda hozircha necha qimmatroq deyishadi, lekin hozirgi situatsiyaga qaraganda yaxshi aqcha deb o'ylayman. Байкаганыңыздардай эле бул жерде бир порsiya noqot болгону 120 гана сом экен. Бул оштуктар үчүн, оштун коноктор үчүн өтө жакшы баа деп ойлойм. Даамы дагы өтө сонун экен. Баарыңыздарды оштуктарды, оштун конокторун ушул жерге келип, даамдап кетишиңиздерге чакырабыз. Албетте бул тамактарды да чайсыз элестетүүгө мүмкүн эмес. Оштун чайы да өзүнчө жана өзгөчө мааниге ээ. Ушул чай чебиздин аркасында баарлашып турат, баягы ишкердик мамилелер турат, бизнес сделка дейт, ишкердик мамиле, анан кийин ошентип меймандостчулукту көрсөтүү, ошентип оштун өзүнүн баягы меймандостчулугун көрсөтүү ушу чай чебизден башталат да. Жиз самоордогу чайдын даамы башкача болот. Себеби бул жерде баягы кайнап жиздин өзүнүн дагы баягы таасири болот экен. Суу дагы кайнаганда мындай кана кайнап ашказанга дагы немеси пайдасы бар экен да.